再来关心，伫西班牙东南部的莫西亚市，初一伫咧一间夜店发生大火，因为拄啊好是拜六礼拜，人客是袂少，造成至少13个人死亡，真侪人遭着伤。因为有的所在是烧甲厝顶规个落去，要搜救是真无简单。目前还阁有14个人下落不明，死亡人数恐惊会阁增加。这个火灾是西班牙33年来发生上界严重夜店的火灾，当地市长嘛已经下令挨倒3天。夜店内底大火，互人看甲心惊惊。消防员甲人继续钻水拍火。西班牙东南部的莫西亚市，初一透早发生夜店大火，一间叫做拉芳达夜店先传出火警，然后火势传到附近的几间夜店，全部发度受煞。Creo que hemos salido pues a 30 segundos, un minuto de que saltaran las alarmas y se apagasen todas las luces y gritaran que hubiese incendio. Pero en ese momento yo estaba a mitad de discoteca, o sea que pude salir. Pero tengo a 5 familiares ahí dentro, o no sé dónde, y a 2 amigos que nos dan razón. 因为多是9月尾造成严重伤亡，警方证实也有未少人失踪，死亡人数恐惊阁增悬。当地媒体报道，这28岁女性在大火当中传最后的信息给妈妈，因为火势真猛，消防队请求直升机支援拍火，火势在几点钟了后拍火。暗过上严重的拉芳达夜店厝顶崩塌，互消防员真歹找找罹难者。No, todavía no nos dicen nada. Estamos en espera a ver qué nos dicen y a ver si alguno de nuestros familiares pues.haya salido con bien nada más。西班牙萨拉戈萨市捌伫1990年发生夜店火灾，造成43人死亡。这场大火也是33年来史上上惨重的夜店火警。当地市长下令挨倒3天，西班牙看守总理桑切斯也对罹难者致哀，详细导火原因还阁调查。公视新闻陈伟霆报道。